Tapi adapun kebaikan-kebaikan yang lain yang bentuk kebaikan umum dan pribadi ibadat agama, tak usahakan berdukung. Karena jik ibadat dukung maksiat gekun, dukung ibadat dukung. Contoh kebijakan yang kena pegat orangnya lew umara kota Pentelabu nutup kedai malam Jumaat. Nyankan kegalak umara tutup kedai malam Jumaat nyan bejik ke hana mangat gedanyo yang bagi yang mekat bejik kenyan na kerugau. Tapi yang terbenaji untuk pulahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak dukung katanya kam kemeng kita ibadah. Yang ibadat raya sebab paling kurung tanya han ramai. Masjid pasainya tempat mulia berkat gembira Allah. Bunuh tangan budak tumeng bermeludak dalam 3 minggu paling kurung bak sama dia hana sama dia mutume bak malam Jumaat pengajian tasawuf dan pun sebagainya adanya termasuk daripada sunnah Rasulullah SAW. Karena kita jak masjid paling kurung nak hormati malam yang mulia malam Jumaat. Sebab Jumaatnya kejuk tok umat Nabi Muhammad SAW. Yang adanya ibadat raya ibadat ke malam lain mungkin lagi biasa malam Jumaat mehi laju urung Islam gedepunya malam Jumaat god ya cukup god lam boleh tutup kedai malam Jumaat daripada taduk atau peramai masjid pasir buduh alaikum bil jamaah Rasulullah nemat ming nemat muka nemat imata alaikum bil jamaah bu tabe umat long lam kelompok bak mesej umat long lam kelompok gepedang tu sembahyang jamaah limau mangaalaikum bil jamaah handa tip kubah kedai siat handa tetap ba'alaikum bil jamaah nyo sabah-sabah jidrop sabah-sabah dicok tubid lam ahli sunnah tubid anak tanya ke lam sunnah nyanto salah menancit urang yang kajuk jeut tak cok sabah-sabah tungku cok dua do tungku cok leh do tungku cok put do hanai cok gegop kakong lom agama tanya alaikum bil jamaah petan Rasulullah sallam ngenyo kekuatan muslimin lam ibadah lam amaliyah insyaallah bergebi mati Allah kita yang memandung dalam itikad yang sahih dan mati Allah dalam iman yang sempurna amin ya rabbal alamin. Dan tuan teman kun khutbah bila nasalah tungku pingat bila kam duka aku gantau. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.